Kani gadega pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kipat ba nonglet nongwan, bat kikali kibajuya leng ba kasurok na khandailat syakashari. Kilaher Mynsiem hadin ba Tnat jong wayu dingse ubayeng hasanda jong ka office terekam jong State Bank of India Shillong main branch. Kala Kheiñ Kyndit kumba hakapor RBJA mensngi haka arpulai terek mentab na jeliu. Tang hadin katuk ane por kipulet penyai kali kanomba Shillong kilahap bankang yakni kasurok bat yakikali batmu bankiu syakithan IGP barek laim kra terter. Bat la penyai no nakathan polo kat ba yakikali kibawan nakathan polo laim kra banhiar syakhandailat bat mat pran lahap penyai no lengba ka kiting road. Kinong tray Tnat forest bat kipulet Tnat klep ding kila simpo de kikenta bankhet yakni Tnat jong uniu ding se. Bala Kheiñ namar ka James Dieng yakingam kibat house kum hakani Tnat jong uniu ding.